کدوماتون بیزنس داره؟ واه خیلی خوب ماشاءالله هماتون بیزنسمنن بیزنس دارین خیلی خوب باشک همین هر یک وای میسیا دارد میسیا میفهمیدن کلمه میسیا میسیا ایمان اون است که با سبب همین بیزنسمن ها این دنیا به یک دیگرگونه ساخته کدوم طرف دنیا ما روم بیزنسمن ها پیش ما میبیاد بیزنسمن ها مردم توانا هست بیزنسمن ها مردم ریسکوانیان بیزنسمن ها مردمی هستن که فقط توکل به خدا میکنن مینن میکنن انا постоянно под давлением конкурентов кор мекунанд постоянно давление инфляции кате постоянно همین под давление گویم انا политические изменения экономические изменения ягон вақт ягон кас шумо ба гарантия наметиҳад ки кори шумо мешавад не ки фақат меҳнат мекунем даромада аз поён мегиред даромада боло неку даромада поён меҳнат кунеду бо ҳавай неэффективна бошад все равно даромад нест давлутози бефоида мегарди меҳнат мекунӣ агар ҳавай бо эффективна набошад результат нест пурраи бизнесмене ки рӯз тошуба кор мекунанд неки рибл ба намебурад рибл нест бизнес ба ягона чизе аст ки шумо доимо ман ҳамин хел тонусба нигаҳ медорад доимо тонусба шумо илоҷи дигар надоред доимо тонус ҳамин постоянно надо находиться в тонусе напряженном депрессивном состоянии постоянно каждый день ҳамин хел не ин шумо ба ҳолати доимии шумо аст именно постоянно напряжение будан дигар илоҷи дигаш нест ман худам бизнесом аст ман мефаҳмам дар бораи чӣ гап зада истодиам бизнес кори осон нест бизнес кори бузургон мумкин ки пештартар одамо мегуфтанд ки бизнесмено хотирот он давраи союз мегуфтанд ку якаби спекулянти якаби обманщики мегуфтанд ку не ки на самом деле бизнес ин кори бузургон чиба ки искусственный интеллект бар ин ки ҳамин ҳозир искусственный интеллект бисёр роҳҳои вариант якшан вариантҳои решение меёбад бизнесмен аз ҳамин из ничего должен что-то создавать да аз ничего ягон чи нест а ҳава як чи сохта нашдар кор бизнесмен бояд ки беҳад стратегически бақувват буда нашдар кор ман баъзан калимаи русия истифода мебарам шумо русия нағз мефаҳмед тоҷикӣ гап зарам ё русия бисёртар тоҷикӣ ё бисёртар русия авай меҳмони мо ба фикрам аз қазоқистон астана ё одам вообще намефаҳмад тоҷикӣ ман ҳамаш як умага тогда дорогая вы почитайте постоянно слайды все будут на русском хорошо добро пожаловать вы первые в Душанбе второй раз на мини-мастер-класс были да здесь где когда зимой да помните да много было людей места не хватало всем тогда да это Сафеддаре да добро пожаловать спасибо что прилетели я буду говорить много на таджикском чтобы им было понятно все буду разжевывать но все слайды на русском я думаю что вы меня поймете хорошо спасибо что прилетели она с Астаны она постоянно учится молодец хоп теперь будем говорить тогда ладно ҳамин 15 заповеда барои чӣ мо заповед мондагӣ ҳастем барои чӣ заповед чиба ки заповед калимаи заповед агар ман мегуфтам 15 правила ё 15 қонун ё чӣ вай алиш кардан мумкин заповеди худоя алиш кардан намешавад шумо ҳақ надоред вай ба дигаргуне кунед барои ҳамин 15 та заповед мондагием чиба ки мо фаҳмидем ки ҳамин дар муддати чандин сол кори ман кардагӣ ман ҳама қадар одам дарсон ма гузашт ман ҳама қадам индивидуална дарс метиҳам ман як долларо миллионер тайёр кардем ҳамин хулоса ба омадам ки ҳамин правилаҳои ҳеҷ шумо бояд ки ягон вақт ман ҳамин заповедҳо нарушад накунед раз бизнес ба омаде шумо ба ин маъқул ҳастме маъқул нестме шумо бояд ин аз худ кунед шумо бояд ин чиз аз худ кунед не ки касе ки ин чиз аз худ кард вай дар ҳақиқат вай бизнесмени бақувват шуда метавонад бизнес ман гуфтам ку барои бузургон барои донишмандон барои тавоно аст пул таматева бачам пул кор накардам ин проекторш куҷо ба ман кадом тарафа дошта зед кунам кор накардост всё якум заповеди якум дар бораи чӣ аст стратегически планировать шумо чӣ хел мефаҳмед ин нигоҳ кунед ҳамин 15 заповеда ман навистагӣ будам барои роҳбарои компаниём
27 من компаниям аст. вақте ки компания ман хостам ки роҳбария дасти вав батиям, ҳамон муддат ба 6 та компания доштам ман. 6 та компания буд 2012. боз ҳамин гапи гуфтастоям 2012. 2012, 2013 ҳамон муддат ба 6 та компания буд. ман хостам ки роҳбария вав батиям. чиба ки агар ки ман роҳбария вав ба намедодам, банд шуда мемондам. дальше пеш рафтан наметавистам. ман бояд коре карда худам освободит мекардам. барое ки освободит кунам, ман бояд ва ёд диям. ҳамин 15 заповеда ман роҳбарои компания худам ба ёд додаму баъд компания передават кардана сар кардам. якта. фаҳмидам ки агар ки ҳамин майнаи сараш ҳамин 15 заповеда қапида гирад, значит вай роҳбарӣ кардан метод. компания ба пеш бурдан метод. агар ки майнаи сараш ҳамин 15 заповеда аз худ кардан натод, вай все равно мумкин ки кадри хуб, не ки вай роҳбар шудан наметод. вай лучше ҳамон кадри хуб нигаҳ доштан дар кор, не ки роҳбария додан дар кор не. якум заповеде ки ҳаст, якум чи ин стратегически планирован. шумо чӣ хел мефаҳмед стратегически планирование? секас канем фикр маслиҳат карда буред, якдигар обсуждат кунед, секас. стратегически планирование гуфта шумо чиза мефаҳмед. поехали. секас обсуждение. секас обсуждение. хуб, кане ки мегӯд, ки ман ба ёрдам мекунад? марҳамат, микрофонаги ва абдукарим, те якум каси ки ба ма кадомаш мана намедиш каси ки даст мебардорад. Те кане? تو بزرگ مه اینجا بیایم میکروفون میقپیم میگردی کسی که من گم میبریم مالش و عبدالکریم کار خودش کنه گپ زنیم ما برادر خد مصلحت کردیم نزدیکتر داشته گوید که خوشو برادا باستونه ها برادر خد مصلحت کردیم خلاصه است که یک چند ساله پیشکی نقشه های کاری رو در اساسی صفر رقم کردیم مثلا چند قطر فروش چند قطر расход чиқадар ҳаминқадар чиз фаҳмидем стратегически планирование хуб ҷоништам майлаш бо кадом фикр аст бо ана унҷа баравед бо нигоҳ кунед бо одамот даст бардоштагӣ аста хуб бале касе ки даст бардоштагӣ кане гап занем ай группаи мо ба ҳамин хулоса омадем ки нақшаи стратегия ҳамеша ки мисол хона сохтании мо фундаментша сар мекунем аллакоида плани дизайни дарунӣ вай чӣ меша бомуш чӣ меша чанд қар расход меша кришаш бояд ай сохта шава ҳамаи дар ҳамин нақша ҳаст خب مایلش اونجا بته بابا передавать کنید میکروفون سلام علیکم استاد استراتژی گفته استاد ما چه میفهمیم استراتژی البته این دورنمو تجارت برای چی دورنمو میگیم برای که تکنولوژی در یک جون نمیستد استاد در یک جون نمیستد قدم به قدم حتما ما باید یک قدم از اون تکنولوژی پیش باشیم حتما وگرنه ما بیزنسمن نیستیم خب رحمت کلام خب مایلش فکر منم شما لازمه خب поехали дальше вообще برای که استراتژی планирование گفته فهمه ما باید اول تصور پیدا کنیم که استراتژی گفته چیزا میگون خود استراتژی گفته چیزا میگون کدوماتون کنکورنس دارید کنکورنت هست همین بیزنس شما میگن کنکورنت هست شما با نیست کنکورنت برایم دست نبرداشتین خب باشد دست بردار یا پلاتون زیاده باشد دست برداشتن گرید کدومتون 2-3 دیپلم دارید و هم دست بردارید کدومتون که 2-3 هزار دلار زیادتر کار میکنید و هم دست بردارید که پر راستش باشد دست برداشتن در کار چی با معنی سر آدم چه خیلی کار میکنه معنی سر آدم کار میکنه نوع فهمو کو چی در کاری هم با دست برداشتن ما هر وقت این کار وقتی که شما دست میبردارید این نشونه اون است که ما یک دیگر فهمیدیم اگر شما دست نبردارید من گمان میکنم که شما نفهمیدین من مجبور میشم با همین دیگه خیلی تکرار کنم خب من از انتن ندارم سرم با که حس کنم که شما فهمیدید یا نه اولی نیازه همه خیلی میکنیم مالا خب مالا سوال نگاه کنید کجای با که کنکورنسی هست استراتژی بودنش در کار دقت کجای با که کنکورنسی هست چی بودنش در کار стратегия گفته چیزی میگن стратегия это выбор пути то есть این انتخاب راهی که شما از کنکورنتاتون فرق میکنه отличает вас от конкуренции